Rekenan na tubuta kenang manasa tarupe tu cinta elok na bang mo buka angku di sangat taru tangkui santongan mo engko kak porina ulendokan itu boyana pura mo na pantok na pana at ato tumampata do suruga bawaran panangkapa na pura di pantok di garagay do suruga batunan no kumua tangia panggaraga torotolino sa ngadina panggaragan na pungamatua iya mo poleto iya turang panangkapa maatu tanananda po maatu apapun istilahnya istilah ki bahasa bingko ka marriage tangia paningon
tangia perbuatan biasa na paralu di pesaabian lako o malaabi na toma parenta. Paralu duka di pesaabian lako antar keluarga. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. O kaboroku, lendu mamalik na penangku, paranu sitiro kalemu, orendeng tongan paranu penangku. Apa totemo si kambela batang kaleta mambela kodo tunduk natau belana male unda kakatuang. O kaboro natonganku kamaliko, tontono sabara untayan kasulianmu, ya tu penangku tak monala malisinga, nangi kori rende ku kaboro isaela kona. Apa totemo si kambela batang kaleta mambela kodo tunduk natau belana male unda kakatuang. O kaboro natonganku kamaliko, tontona sabara untayan kasulianmu, ya tu penangku tai monala malisinga, nanggi kori rende ku kaboro isaela kona. Nga na hindi pekutan na londong lamay te hongan banua peusik tanda saunga lamay te limbu balana tanana samba purrandang kan pekutan na londong o umbiring kan peusik tanda masiang tukumua tumbaraya tanda bu tummi tiapari kombati narami mi rampora unde dege babana inde simbol ngamanigi mi rampora untumpo mata irana inde lokolo erara Tokomua inde gayang diaru tarapang amagaridi tuomo lan batu bateng na lasumur kutamara na rampanang kapa sangkana pasulian nalo
Iya mo bandang siaran na solapanan lumbalayan na kirampong garaga sang kederan kumombong sang tiangkaran. Rampo unde dage baba na inde simbolong mani kung kalapa tang pagapalalan na inde lokolo erara. Tanga undo larakan ni lalan na tomak kerandang kalua tangum tete rekam tetena tomak lemba malayuk. Tangun no larakan ni lalan na terong maabulu alu di palimbong tamatan nampasa. Tanggung tetar kan tetena karambau sampah pada sunnah di Palembang tamali sulembang na tahu buda sangadian na larampo ka lamporo ngada ngarampa nang kapa lampa kule sangka na pas sulian nalo iya mo bandang siaran na solapanan numbalayan na kirampo ndere kinde ba na simbolong manik kung kala apa inde tampa kapalalan ne delok kolo erara kikua kures sumana na sampah parayan na Lana na tomalo batang kumuluka to masindu karang pa inami. Taera pale mi rampo to kuranan mi lempang to kabungia. Belana yari pale mi pulang tutun tamate. Kalato kumpang pararana konerara. Belana inderi dukara na rampan kapa sangka na pasulian nalo. Nagi kuai na nene papa nene tololo pato tololo. Inang dia maduka di situ turanan ni nurungan ni nam ya Allah makaren pamanasan tung kumuduka ungkala palum pararaan di simbol mana lompatunan nang ijo na sang kumua sangkana rampang kapal nakikua tay marakila mikutana pelana masih masambung molidan suling pa pelangingki mabambaluang na molidang pilih pato malingki nakikuala kibukara mo kumubaba amilang ngampale si toli mendek sidiken lengo-lengo lang ng tasang terisa nangin tasi pasibuan dari kurda semanaknya Ano kakayahan ko? Ya, kami selesai. Soalnya mereka tabet lah ko seruan di kuambek na ada anak
orang pangkapat dari sangkaan Pak Sudanalo. Khusus itu lagi sorong olah kopi kita karat senang. Si turu ada di seorang sangka. Saya tem si turusan kayak kamu kusang rapu karena kali madu ke kusang rapu. Ada di pasar pabrik itu waktu nama nanti buka. Orang ini tuh kira-kira mau itu inan nano di laka ini tuh bonus kamuran Bertarung itu. tambah kemana lagi? Iya teh, lalu lako bapak na, lalu lako bapak na nih. Iya teh, lalu lako mama na nih. Pambay na ko taruh teh, lapon na mama na nih. Kaya teh, laula ko to taro. Nanay dari nanay na ani, nanay na kayo. Laula ko to taro to.
Ya teh lain dari malimongan. Nanay di nenek naman eh. Ya teh lalu aku malimongan. Ya teh lalu langan banon na turinggi. Ya teh lalu rek ke kosan. Yan nada kosan lamale tama buntu pekaung kabuaran lator da kosan Tikulimbong. Lalu tama kabuaran, tamaran na kabuaran teh ilan tonani sampai na kiling. May dengkin dite, ito ramai. Bilang na ya tu bayi na leding ila malmongan. Di sanga dosi. Domay banon na pungwar langit. Lalu langan banon na pungwar langit. Bemi toram tongkonan do banon na tuling kita mamalot to. Hindi ya, dia telurek na kosan nanay dari Tikulimbong. Bisa toram tongkonan da banon na Tikulimbong. Lagi ke kosan to. Dia teh lalu tama banon na kabuaran nanay ke de kabuaran lamay. Yang ada di mati, ada kosan tu 4 tahun dengar batu. Dan kita tahu. Nanti siapa na paling kecil dulu? Sabaya tu kita tahu tori tepo, tori leso, tori dangkit. Paya na tepo, leso, dalu, sang melese moyote. Te kami ni malmungan ada na kosan. Melese to, nalalapan dalam. Jadi kamu mirato do namay papa ana Mama Andri lumeng kendek, na ayam tadi na. Soalnya aku tak taruh, toh. Na tanda yo na papa Andri teh luruk ko tapar. Ya luruk ko tapar. Jadi yang mo teh ito tawagi temay. Patun na temay disang paling kapangang temali kita na dapur dito ay. Nasang kada to matu kuma. Yan natiramban na ada rampan ng kapa. Kita teh torampo paling kapangan tontari pampangan tulang tirampanan nih. Baik nila pada pangan di juga. Apa aku pematusan nak? Tapi siapa den? Leya kamu kasera. Pengalaman ko tau. Sampai sekarang saya belum pernah dimarahi marah saya. Tak itu kenal kan tujuan akan korantak ke tak enak dalam perang itu itu ulelian na kematuan kalau tu siun dalam sangatlah kotoran di potongan dalam sangatlah Tuan tu salah nasa aku siun tu lakon dong tu so kami dulu sangat lagi tu aku bersemangat kami tarima melo kan mite makarento temo sistema te siunki anaki tu lontanan dapo
ayam ini bukan dalam membela-bela di negara Thailand ya. Pengilang doa. Iya. Tentu baik na dia ya na gambar abar paul solani tentu mangka menabisi disik itu bapak anak sama mama anak semua kira-kira rencana bulan berapa supaya tertandai dakon karena berapa tahapan di gereja itu yang harus dilalui dalam hal ini. Kira-kira bulan berapa kalau Tuhan berkenan? Kalau aku seorang melaku kamu teman-teman apa temanina ya anak kamu sekolah dua supaya kita tahu kalau tahapan Yona gereja karena ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Kembali ya terus ya terate. Sholat dua ane. Iya. Ya. Dia mau sholat. Napokani sabakan ya tu tasu ko mereka mana di tora na parampong kuma ya tuani laki wamo wow sabakan na siraraki na ko na kombe na paru lamu pokara por kuma situr makan sola dua ya kamoro yani Tumutong kulang may sangala na pandan na yung namitaparan. So, kami solani sebenarnya dia mau kasih bantuan kami jatuh di kuali kepercayaan semuanya sama maka masih bantuin tapi mungkin saya sama ini belajar di agama Katolik ya mau tuh kasih bantuin selalu anak serahkan mau laku kamu tuh apalagi pugau mengenai tanggal dan mungkin kikuah lebih cepat lebih bagus tapi kalau silahkan laku kita selanasang teman-temanku bala di pakuan ni ya tu tanggalan aku wakin na tapi na warga kula aku malah toman soal aku solani o kisirahkan mo laku kamu wakin na awal Januari atau ya Awal Januari karena kita lihat semuanya kok warga na kayo man na to ko din kito matua din kito ambe ko lang to ulam naraikan balik pakuan para mo to susi kita nih pekutanan na ne yumai semua lamu bukara tu yang nape nami semua tu nara laka mo gereja Katolik yo kamu sholat dua susi betul. Iya bukan ya, bentar lagi gini. Nenek mau mendem kuat mana sebenarnya. Para Ya. ko nakuani ko bang bukari nakwa ada mau Katolik ko tidak ada dia Tetap ada ini ke orang dia oh iya oh ini banyak tahu tidak terlalu tidak tahu lebih parah lebih masalah